U današnje digitalno doba želimo da farmaceutskoj zajednici učinimo svaki radni dan zanimljivijim i omogućimo povezivanje, dinamičniju komunikaciju i lakše informisanje. Zato smo, kao začetnici, krenuli sa kreiranjem novih komunikacijskih trendova u farmaceutskoj industriji, razvili novu inovativnu B2B platformu i time dali doprinos našoj farmaceutskoj struci. Predstavljamo moderno dizajniranu, privlačnu mobilnu aplikaciju, jednostavnu za korišćenje za svakog zaposlenog u apoteci, MyPharmaSpace. Zašto? Zato što verujemo da možemo poboljšati komunikaciju unutar naše farmaceutske zajednice, ponudivši vam centralno mesto za komunikaciju, povezivanje sa kolegama, razmenu mišljenja, komentarisanje aktuelnih tema, ali i zabavu i razonodu. Sve na jednom mestu, u jednoj mobilnoj aplikaciji. Kako? Naša inovativna platforma namenjena je svim zaposlenima farmaceutskog sektora. Platforma nudi zabavni sadržaj i aktuelnosti iz područja svetske i lokalne farmaceutike. Budite u toku sa aktuelnim zbivanjima i u kontaktu sa farmaceutskom zajednicom kao podrškom vašem svakodnevnom radu. Šta? Uključite se, budite u trendu i pridružite se svojim kolegama na najvećoj farmaceutskoj platformi. Komunicirajte, komentarišite, pitajte, delite. Preuzmite besplatnu aplikaciju MyPharmaSpace na svoj pametni telefon i postanite deo zajednice. Budimo zajedno inovativni.